Abusia obaso no bo modern no ayde no ahye ayde ama mesai pepe muso fa dwempan ne aka Enkrata mu King Kong aka Fufokin aka be ma enfa ne yeredim enye form aka mitwa na omatie Mr No Pressure odi me chia pressure be fa on pressure bi are me de ma manfo aha be ma tenten gram won te semie ati aso baso no ayde no ahye enche agro de de enim adaho afei de enim ayde adaho mon frank to ademla I say ngege din amedama fresh no nketo ade because ono we smallish pa no obi ono we smallish sa no etimi jam we betra ne platform so di atem dia asema ka kiro mo abusuya ye ho na me ka asem baba betia nyenye aha because wakonto kwa abo abrewa wakonto kwa ache na me ntena ase emma bema kantinka te seme enhwe ma nyenye emfa ntokwa enko kan se ewum emfa ntokwa emeboaye da abrewa na was starting no bebre e wo social media no so ati ase na tamwa me anga sam de hu no bebre no sensem bi wo ho a me adwempan no ono no sese no eye kwadwosibo apetwe ne de mabo no atuna atwene apetwe de se wa free road apetwe ne yi no cause apetwe no me adwempan me ka ho bi ene ye de saa dini ma no saa na tina the King TV aha na won say wunyimi ya e say page no mon kan chen say ida so be delete page na de every ho won delete saa page no enye de enfri because page no nyane dia because page no ene di din no e ma no so ati ase ene obi e page no wie no ye na promote page no e ma no ena enketo ade e fra na nyenye aha ono so no ni page no so ye na ebie de ma no ko dino ye ne de man no ene ye ne ma din no eye amanfo ekoto amanfo tirim e say ye gie din ye gie ade wati ase ya som ye gie omso mu nim nyansa ade tra wo nim nyansa na wa ma jimifo ama din safa ko bie page unim nyansa o eno ama jimifo ama odin safa na fa ko bie page omunye obia ayo mutam na aso because ye ntena ase emomfo sa jimi no enko 2024 there be nyaade be de betransa on se ma bo mo fala se nyenye no kwadwosibo ne de apetwe de ono matete no ma ne pasa ono de se onka ho kra ti me kwadwosibo no kra so life a mesre ma mo ntwetwe ba bia kra famle me se kwadwosibo no apetwe bodamfo we ye oti UK obi a obodam de no abodam obi a obodam de no abodam what you say sa abodamfo we no ono no ye video kra mo ntwa famle me because ono de mabo na wo so buy man 2 days pe abusa ba so no de no like no ahye ne eko ono ba man 2 days pe na me born petting what you say omo say enye owusu be mpa na so mo nkoma no muntie o me kire made bi wa wo se me no me ya anoma me breaking it down na me da me da mamo omo say enye owusu be mpa e na so mo nye da mo nkoma no okay esi da se nra epie firi omo num say papa na se wabre omo so owusu be mpa so wa de wabre but omo say enye owusu be mpa e na asoma omo afei de sida some ka so usu bempa so aye de wabre o de be ho e de ba de ho no wabre sofo a ye truufo wuntie sofo a obopa odanfo nyina eye e kan say nketo ade usu bempa odanfo nyina ye nketo ade the 2024 ye ba be wura mu ye ntena ase e ma momfa saa mu nkura asesem na de social media no saa mu ntokwa fon tantan no e ma metena ase because yes ye de ba be campaign papa bi 2024 no e campaign time Samu sem hunu samu de kai na mu social media no enye ho na ye adwene ontina 2024 no yesi ye pamomo ena e kan say on say afred on ba bonto mo se papa no so abre nti papa no so abre de ya na so usu bempa ena esoma mo samo mla me kontokwa enye de ema no hwe usu bempa no ameka asem bi usu bempa anya sofo onye nyankopon nipa because osu bempa nyankopon nipa okuta bible a me kana me say kana bi because me da bi omudi matem na de mo na mudi matem no na nsem no so me de mi yiba maako maka akyerem say nyenye nketo ade e say matuko josibo no apetwe na to atwene o aha nti agrada bonus style bia bi matete ne nam de aka no me da ma agrada so onye de on say me ka jam say de agrada pe mo no aye de wonya mo no on say me ka kyerem me na me yo hene no me am the king me a boss me mbibia so ati ase aha etese anyenye no ono mpimla mbe ende ne career me well ne last beef this year nyenye me born petting
The last beef for obenya ewo this year enie because why no we bebre ewo social media no so wa asan ba be ungrateful to me adwene pa hene a na ne nsem ba me na me ye man stopper ngenge unso mo ntokwa na twintwan nyansem bia no mo kasa mo kem ntokwa mo ko formula bia anim wonti asem bia so ati ase hwe maame ngege me ka asem bia kire wonketo ade sa ensem bia no a obetena abonte beke kan ye no nkurasesem na jai me ka kire wo sa uno obi abekun na se wuntumi nkontokwa enkofre kwa me despite enkofre Ghana sikafo enkofre Ghana mpanyifo because omo no mpe wasem because onuyema wo ti social media na ekwa me despite time o say ekwa me despite me money din kura wo video because enkurase nyema na wo ti social media na wo ye as part time no anytime unye bia na bia bibia ne wo mu busa ho say adent na uno ba bekontokwa na kwa attack nipa no advert a wo ye abusuamu ntio. This is the main reason why ntia me start say me dey me tweme ho ngakra afri sa ankrofo we say o masem ba kra me ka bi na dumre bi no masem krofo ba na me ka bi because ma make me mind I dey awie so ati ase me mini group bia mo but dumre bi no masem ba na me ka bi na me timi tina fe ka sa na ngofo we kra de na nti sabio social media da bia na yekogu we adwuma en na yekoye we say chesa say by brosam bi na wo mu mo say yo ene ahon ya honhum bi uzam ka tom sa ahon ya hwesa nra enketo ade ngenge abetna ho ebe kase agrada advert mo bi ntomo ntene wo ne na wo ya te wo ne uti afutu u kasa wo bo wani akire obi na wo ya bo ya ni kire wo afutu obai ena nipa fa ma ho utie usasa wo kontoko social media no ngenge edebe mfaso pa na wonya afrim edebe mfaso ena wo to no watimi enya de afrim se me oba walefo na me krumpo no mentimi enya time ne me krumpo enna me ne me krumpo da me ho emma enti saade a me ko na makoka kire obi kunu se me saad kwa apetwei enyenye na kire na hawa won shevu ni trimi na no ho nwi because first no nim saade no nyina ye nyenye na kire ne se esi awo baba life a aye ka na se ye o t-shirt bi wo a metimi amama print edin agu anim ama what you say na what me da head etimi da ba life na esa man for say so a guy ngenga na kire say wo ba she space what you say wo to kwaseto ena obi etena wale ase ntimi control no kunu ena wo onim say wo wajimi ntino ena wo yere ena wo control eti ngenga wo to social media sa anu man na mo ya na emetan a mutisi na brown product so say mba begu no da bia na dwele kita mo no say mo kontokwa you can't face the person. But rather than say nippon baby onya nsa no cancer didie no e wana mkwa attack but enko baby a na bra akromanti enwuna adwuma montimi amfana form montimi enwuna adwuma enti afede m koye say obi memeka say obi adi no all say there be use strategy but mo strategy ni nyina amegu nsem emfa afede obetra bonten say omo nkire kan say omo nti obi wo ne ade nti a oye adwuma ma obi no oye adwuma ma obi a efa wo say adwuma na wo kokan wasem the more no crowd can now promote say adwuma me ka kire because obi ahun say obi ahun strategy obi ahun say ayahoya na omu obi ahun say baye ena hyemumu say obi ye na ade na ekoso a na mo ba attack mo na mo start edamanfo abusuafo eba kan say social media mo na mo start na mo di mo nkwase asem a na mo kototwa manfo abusuafo de baba be wuram na nipa ni pie na oba be kan mo se boy because mo ba social media ade amuni ma na say ye mie phone calls entum na ye medi amanfo atem mo ba social media nyansa bia ni mutrim say mo mie phone calls entum na ye medi amanfo atem na osu be mpa no so for no te Ghana record bia no a wasate akan say opa mbo na ebo onwom osu wa ena obofo so na bonyo 333 444 me mama na efrem yo hello mama ede asemni ejaku asem asifie ede na asie manyempese bia medie eno kasantemwe me mene da wia ebo dumienu obia what I say asem asifie mama wana wi ejemanu na wu na ye me ye pa what I say eno obofo ena de sa anwom ne de e bai owusu empa anwom be na wabo Ozumempa record bay and I will see soon was at it. Was at a record bia. When you must have been no baby.
once me catch you say bedru baabi no oba prefer say wiase ntie o nkrofo no kasa enko baabi a osu bempa untie futuo wo ye panyina wo ye mampofo wo osu bempa wo ye mampofo pa so ye mampofo a entime gira so ndem peje obati se aka na say krokokoko o betuo wo osu bempa be gira so ndem peje na beti se krokokoko betuo all dem dae mo we kura me nyansa say 1 week no na 1 week mba ende engege career engege mlasa 1 week no me beef from the mo bia me phone calls ntumo nsamo ya ma adwene say me beef from mo be bia phone calls atoma ma calls abekwa mo de a ene ho na naka mo lose totally ma bia me phone calls entum because me no me one man commando me dabi mo kwase akoles no kura mpo de mo twa asem tweba makoma mo no munim nyansa sa akoles no enti mo ya ma adwene say munim ntokwako muni kapa muni I can say boss ntino wo bad o say mabie phone calls atum kwala semla no mla mefaya kwala semla no mla mese kwala semla no mese osu bempa jealousness bi o osu bempa mu a o so fo bi o Ghana na wo koso a na eha papa no ye defend phone e o social media defend the phone e na nipa bia be defend o social media o nipa bi mu ho so ati ase ntina wo osu bempa wo ti Ghana e na wo hwe ma amanfo di amanfo atem na wo ye beka wasem a osemi dem ye innocent na papa no aye moden na social media no say ko rom te ye no wanti no mo social media me busa wo wanti no mo social media because one who also empenye timi use wo picture e be di matem dia na eye wo na wo di matem ye use enketo ade ngenye what you say you can enketo ade ye use no picture e be di matem a eye ono because mla bi mbetete no woni metene woni ka kire no say o ma ne nkrofo no mo use no pictures no enya atendidie wo so le awo say wo de wontimi ko kan kire bi say obi enyai atendidie because nipa no nguta ne page nguta ne phone so nipa no use wo din ene wo picture ene be di atem what I say nti ngenge on the way e say obi akoma mo ngenge tie uko na ngasa awom na ngasa na wo so ye leader no e okunum no busa ho say anopem busa mo nsem bebre busa ho say edebe entina ekuo no omope eye apetwa asem esno ngenge say ekuo na ngasa kra no back door nkomo omudifa ho no ebon ekoma omudifa ho ngenge ho no ebon enye kra adetra meka sa because omuso mutufo awuntie unye obi awutie afutuo ena college no mo sha kire no mudi atem no da bia no odefo no to so na wodi watem because I know them odefo no to so na no de na wodi watem so adwene da wutiri me ne say da bia no obeba social media no aba bekontokwa wuni abibia say oba time metra social media so betufo da bi ngenge ba onye bi da eno atete kwadwosibo apetwe so find the Bible nto because enche usu empe ebekuta bodua enche usu empe bekuta bodua because ngenge ade ewonum ne say a person de papa ne ba form ne say o say so na ma kwadwosibo e de ne Bible ato na wo use no enche usu empe so abekuta bodua abekom kese po ba ko di eye agrada ade so kan setama na agrada wo so tum no usu empe kwa ko di sa ade no osu empencho bekuta bodua e say kram so wa start kura aye practice wa start him no kra ntin so oba no peje na bati na asofo na say omo se obi akwadwo nso agu na aso ndan no aye adwuma hyehyeye ye so obi akwadwo nso agu osu empa aso ndan aye adwuma hyehyeye osu empa da bia no o create awareness o create ade a wo no e bia manfo ka no wasem a ye ombe divert osu empa prane da bia asofo no hye nkom wi a no kotena fie akogbopo aprane ha wan kom hye ne bebem osu bempa na hye nkom wi a na akotena fie ne boys a group a kire ekwan a nkom hye ne bebem na wo ka no say ngenye wo ti wo na sa no ma we nyina no wo ni niema ekoso papa na no mu sempie no afred ye na mo sa so papa ne say onko friend nipa ne back na on recording nipa no se na be ya mbetu ba live busa ho say edebe nti na wo uko na awom no omu nyina apuwo enu nti na wo ti wo na unim say wanya nipa bi di wachi de obi ani wachi me kana kore da kire na me na mba be endo career on say the agrada ediemo on say me ka dem say the agrada pem an adwuma na am hye to no asi pepepe because ye ntina say e mamon for sa am nsem hunu na mo de social media no so no entra social media no so da bia sa wo da bi ese tia mo ni mamu hunu say the way e asisitie no ye pasundwe nye da bia na k ti wutimi no ukrumpo da utimi ni wukunu eda na uti social media ade a wonim say me de mini obi atem
but to be a phone calls atum ama manfo be dia manfo atem e wo platform so na saa de we kwati bi we saa de we se hefa na akote no nti abusua me say mun kama kuma to ye maka me kananra nti omugusu di matem mo nyino mu ni matem because me ma part ndidie e na me udidi ma part ma pa no no nti social media no so me ka kire mo mba pa social media no so e na me yere say skin ekita me yere no udi na tema enko ba bia o me ka kire but me adwempan ne ye me international mba be sopam me be kire mo kan say asase edua so bura etimi ba me be kire mo asase ba bi kura edua kan say emo a etimi efifi so ati ase say pepe nti da bia me dey me kan okure e da kire mo say me adwempan me to no da me hunu say omo stole ye say omo tieti amanfo nyuma na so omo tieti amanfo nyuma na so oso moto mo ya advert ma amanfo adentra wo da wo koya advert ma obi na sa advert na wo ye de ma obi no na wo de wo ka kire obi say obi die ye mo nto won say we mo advert na mo ye no kro obi anu oto sa product no obi anto and the reason why akrampontia sa lady no UK no me ne je adwuma ye kra ni nyina gina sa de we say so. That's the main reason why until I lady no me je adwuma ye because me try say dwene unu say sa ne ma na mo ye no ehun ye de nhia e de be ntra lady no mo ye ma say mo keep lady no because mo pese lady ne de mo nsem bi be kwa abonte de be nsem na wo mo ho a na mo so say mo pese lady ne de mo nsem be kwa abonte mo mla me chirichirim e de be ntra lady no UK na mo ya advert ma no mo ka asem pese mo keep lady no say be lady ne for mo asem mo kwa abonte ntika me nsem funa lady ne edi me no me nka ma no nya de entum e na me so me amfi mo nti nyenye pie bra abonte na saa wo niama na wo ye na o ba be bobo o say ko am despite dim da bia mo pese mo ko siki asalom awu no I can say kojo sibo apetwe o kwa adwuma on the way me ko adwuma ma relax I me drive on the way ma relax he no the way osibobom o kikam se jata kikam atimi ko de I can say mama party kuna temos sorry on jimie ye tufu na wantie because I said tufu wantie na onwon the etikopo because usu empa no ono epanyin a o trefi me we na nka tebu na ka we for ka ho to usu empa se senyo no entro mu ko social media esi dan so mo say papa na bre they say they ba fight back mo fight one bike na back na mumu nim to kwa ko ah mumu timi ko to kwa strategy bay ah betra say na this time nya abo ne kwase o ye be mam punches usa mi adwempan de we me say comment to kwa no enya sa am nkran to kwa we no etibra me say apetwa ne de on de oba me bon patin so ati ase enti ne nyenye ena wono omla because say the wutimi atikuo na ekuo num no omuti ko tretena life na ebe di me matem di me yira atem di mba patem eye wo na me de ba wo so ena at the end no kran wo na udi kan you ungrateful to me nyenye wo na di kan you ungrateful to me me ka kirew say no betra bonte be ka so obofo ena obofo ayese no obofo ayese no so akwa ma obofo nto obofo ayede ayuba akwa ma obofo anyuba akwa ma wo aso obofo kan ne say opana so ndwie e won fie nti mo obi anya de enko social media ntokwa anya de ema ne biem o kan ne wa ani watem anya ohwe da bia wo pon ntokwa akunti no obofo me audios obofo me drop audios obofo me wo say na kwa kubofo anopa awia nwumle be di do ne yira tem nyina afrai onza afraid dem masha da person musiki asalam e wo obofo nti bi ma betretena ho ena obofo na kwensiala ena e kanfo ena kwensiala ena yeti say we ena hwekunu ena yese wo na abetu kwensiala fo ah obofo yire no mu na ma betu no fo akohwefo asefo mesesa akuo no onipase tiro bia no wo omunyina ya jimifo saa omukuo no oye so ya akuo omusola na nipase tiro be ajimifo ko we yekuo munyina mo jimi munim nyansa jimi akwadale mu too much na munso nyansa na emre kwa wiye empanyifo si social media nkwase asem na jimi sam ana motewo na da bia ma kontokwa mun kanya sam da ya bie platform ede ne mapa no na mu de moto na ntokwa me ba platform so a ton de me de mo genti am se mo me be gumo dwan say me adwempan each and every day me ba platform so a bibia ho me bomo no na me me trending me bomo na me kwase afo na mo ka se be jam platform da ma mo nko a me bomo na me trending ti trending no wo ba say yes akuku damfo eba ni asako pie video na me gu anim ase no na trend ko what you say me kasa me nu ba bia mponi asate tintam we sa amre manfo kra mo nchen ya me video mo ye bebre
go nyansa sama me ba be kanon efidi amanfo e wo YouTube what I say dini adwene into ba so no aye no subscribe to our YouTube channel Beki TV Adwene TV enti ngenge saa mo nkwase asem na mo disi social media na mo ba no be pray victim ene de anya ahwe ne me se wo enwuma ekoba nyina no wo na ohyem ena wo na yo osu bempa downfall maka to straight osu bempa no wono nya nyame nipa maka me se ka biem because enkopi me se osu bempa be ba bonta be make disclaimer aka kire obi asem obi ankoma ne biem no ansampo ne astate se be kire ne bible hu ai asan astate be kire ne kon be fa so a nyankopon be san a welcome no back enya sa dia osu bempa nyankopon atono de dada nyame ato osu bempa ato atwene ti ama metena ena nyame nipa na hwa na nyame adoe me no mie no hwa na bronsam ne ball no hwan ena bronsam ball no ti ama mo ntra ho da bia na Ghana fo bebre jimi ena we de okuta bible we nyame nipa o sa me mesom me ma betra asem so osu bempa nyankopon kama akosom bosom me osu bempa ti kopo me nkwa asole biem because onye obi otufo osu bempa nya obi otumi kuta bible edi ye tu ye na ka wo obi firi waso ndem kwose obi akodi obi yire na ye ode na ate ho na opagya pagyu abati kan na wontimi mfra asem nsiesi asem ma asem enkonkoda wo fre ni pasem nsiesi asem a wonim se me ba bonten enye fie na wo siesi asem na asem bekwa koda bra bonten be make disclaimer say me osu bempa me se obi ankoma me biem eno na ye disclaimer e kire se wo ye nyansafo na akwotena dem ka asem ba na fake account for na obegina prophet so ebo mabaso no ekofo bi picture ebe bule no okofo bi picture be yesi ya nipa no wagimi obetena okwa na wo de wetima friend nipa na tunu fo so nkran no ntum wa abra nipa other opponent in there fake account for wo so for panyin ate Ghana so for wunim fake account for so for ni fake account for ekasa o back door so for wo welcome fake account for na wo wia wa be kaso bi ma emfa respect be afeni ade woni ma be twitwi bim me ka osu bempa so ama abonte ametu nkrofo no fode a enioma ye be ye no enioma ye be ba wo so no me donyame se utunum nyina be hyehye wo utunum nyina be hyehye wo this time around ye be so papa ye be twi wanim ye pa ye be kire ye de nyansa bi betu tirim ama wo se wo ye pani na upu hu a ese o ye ade a ese ne fata because we Ghana eskafo we na Ghana eskafo wan na be ka kire obi se omuntikuo na kuo ne mra social media kan be konto kwama no wan na be sa ne ma na wo osu bempa to a wo say from the nation prophet wan na si sa nation prophet no nipa be no wan na do si sa the nation prophet no o ma me na so papa ana ahefo a nto osu bempa me ka kire wo ye panyi a ma mpanyi nsam nya adwuma na ema obi yire ntra UK en control ema obi yire ntra UK eno nwale e wo sunsumu ema obi yire ntra UK eno ma SS phone entra mo wani nya de enje ha wani megina ho e me ya ho se wo ye gangali ya e na wo ye we na ye we bullet na eba this time around no yenko obi aso wo ne ngenge mienu ntimi obi aso life am mi mfi obi a because kodwosibo na petwe no ma finish no because no onim kasa kodwosibo nim kasa obetena ase a hey kai se jimisa ene dem fi on sa me ka kire mo say wo studio na fi no fi no agrada ade ba be ka kire on sa no na o ka kire because wo jimi obi ati UK entokwanti uni tam e ma ho ntokwanti untimi nsiesie ofie ntokwanti oban po an ntimpo no untimi muwa no because be ma jimifo akwakohia ngenge smallish nketo ade ena ono control e kire de ye e wo social media no so no control ena moto ena papa bempa ye kwama no ye kom kwase to na wo nsema wo kan nyina ye no me nsema wo kan nyina no because atemdi a wo be di osu bempa nya atemdi kuma no osu bempa so mu no ho osu bempa no on respect na won ketekete kra oye panyin bia wo mu no ho kra because panyin abu hu ada bia na be fa ha nation prophet ne di watem ne kan sam kire adentia ena meme de ma fa manfo yenko na wo se wo da won kan kire bia so bia nko ma so be gina bonten osafo mum ye mom paye osafo ye mom paye ma no na mpaye ne de sa ankofo we sei ye fro bi se no aboni din ye fro we se no aboni din ye fro se no aboni din an sa ankofo ye mom paye mom ko mo board mo social media social media djuma be no mo bo no atem di twa asentem no na be gina osafo no so paye say why is a toilet throne why is some paper no osumpa obejina na so ndem a no why is some paper what I say ni mu ha no de gina o
What I say? Albab. Nyamisha no 100 stars. What I say? What I say? Me on. Ya no maybe on. Ya steady ache. Ya steady no maybe bride ache. Na Jimmy na mpanyimfo no ete Ghana. Wo usu empa wote wo. E na wo hwe. E mo mu Jimmy say Jimmy we mpanyimfo we titi social media. E na woto na sa ko gina waso dem e bo mabaso. Uko gina waso dem e san kan kuran hyesem. E san e de kire omo. Se omo nyire omo. Na aye panya ho na bebu. Kebo bia ni mu bi usu empa mo ye ha. What I say why tiase wuo. Usu empa why tiase wuo. E na me se wo nyame nipa because wo nyame nipa. Nyame nipa sesi asem. Hwe kwan a obofo a wani breni ebetena bonten a o kirekire nsemu hwe kwan a no bi koso na nya obofo timi nya kukuduro eba bonten ebe kirekire nsemu hwe kwan a opambo etimi ba bonten ebe kirekire nsemu wo ntimi nya bi wo da no nhwehwanimu ena yew an ena mampanyini mahama wo da makatro da be bo mahama din wo platform phone kita wo no so no upopete phone na ugina so na a wuntimi sa anyansa na wo tirima wo de control manfo wo te wo ama nkrofo be kaso obi e tonton enioma wa so ndem ade te duru tama tonton enioma na no ma off camera no osubepa ade te duru tama tonton oyo no enioma na no ma off camera no live no ma kate no afero obi ntra brochire emetua covenant seed na nya brochire ne fo bi na agimia enya brochire fo bi na agimia se kotua covenant seed ka fa ko topa no ko bubu ensu eda ofie ensu eda okroma etene nya broche fo bi na agimi a se confidence seed yebe me se enko ba bia wo so empa wo pia ba bonte di sun na baba be kasa akire nipa de ba be ye this time no enye sa wo ntokwa twintwintwan ni bio me ma sem ba akotɔ fo mu a asem ba akofre adwempan ni ntɔ fo mu a wo be sumoja me ka akire wo ti wo no wa ma obi eyere ti wo ono ote okunu otimi control no okunu otimi control no okunu na ono ba be life asemba ako obeba beka apetwe ba beka we ba beka we ye chese omu control mo sola mo sen na me da me control bi control bi anka obi at life aka otimi ka omutimi ka tene nipa no se e na we wa life o enti ye nkonko hwe no omutimi control mo a e ka wo ma me ngege nketo ade ka ba life aka otimi control mo no mo life no se amanfo mo ka nchoro mo so munya no mehwe na kwadwosi bo so e ba life o munya no nkonko hwe no unso munya no mo ye nkura nti we mu no wa wo social media bia no unsa akuo no oye soro oye akuo na omunye obia nyansa ni bia ni wa owo sa akuo no mu a ono wayi na nima beta social media titro fo mo social media no mo ye videos ene collect no Jimmy abo mo se de jonso abo akoko no o ma ne ne agu mo Jimmy ayo mo se de abo akoko ne ne agu no se peche nyansa ni bia ni me adwopan na fe na mbe so pamo afena me de mbasi road no so afena mbe kire munyansa mbe mamu taskwa ti mama mo bia nai no so ye bia nai no omla na me nche ne bia nai kro na wo ye no onye obia bi ho ye nai wo bi ko fa asem brewa na wo be gire obi a wo mutimi soma se nkọ record obi fie muti social media adwem bone nko a na ase mutirim ene nkọ record we fie ye omukọ record ba ai bia nai ne ka mebo no fa anye fans no bia hunu se ono na ye dey e de sa ad ne bai oti aburuchire wabetena aburuchire nsua nyansa bo batan a wadi ka wo mma wo Ghana abetena aburuchire entokwa anopa oni nyina asi ise o mini mu nyina asi ise we wan na ba beka bia ma wo nkrofo ne college no mo nso camera because me adwempan no we beef we no enye college so memu mie phone course ntumo mimi no beef de ne u beef phone course tumo a ena nya mimi beef wa so be jina social media so bo adwempan ni din eko bie phone course tumo a ena nya mi beef wa ena mente kura tio so be jina social media nso na so bo mi din na bie phone course tumo a enya mimi beef wa mente because me nko emie phone course entum me nko mie phone course entum so bi mla me kontokwa wo da bi mbe kire unyansa me be kire wo se otiwi ase etufo tie ye tufu a no ade no watie meme de meme nkonko trase emeye sa so sa asemfo no so ena emfa so tirim se obi adwuma ukogo obi adwuma unni obi a wanu asem ne nko entimi ngugo adwuma wanu asem timi ko egu adwuma nka na abranka mugu na adwuma on ne onu okunu chile ene onu okunu ebo shemba onu okunu eneje otimi de okunu ba kamera mu ntimi fa mu okunu ba kamera because de wo ye no okunu no wompe ne wo ye no okunu no wompe de wo ye no so what I say de wo ye no okunu no empe so be social media akwa no pa wi na nwumle wa kwa ma otwaba nyina ewu
What me akwa ma otweba awu. Ukrukra no da kra wo. Ho krampo timi ma. Koba de ukunu ne wo da. Kese ho ba pop. Na so nkwa de ukunu ne wo da. Eno an se o da wo se boti sim na da ho. Won't feelings bia adwere wo trim se ukunu nya ne ntentem na sole kɔ na kɔ social media se beef bi kɔ so a na be kan bi. Adwene wo tiri mu ano say ukunu nya ntentem na sole ko social media na ko say beef bi koso a de onima ngege koda e beef na wontirim o gina dwuma ma e beef na wontirim ne bibia o obi tro leta bo dwuma mu na wadwa ma me ngege obi tro leta bo dwuma mu a na wadwa but you get a gust said the be social media so bia brae na dwuma no ukokwa kugu no but obi ko tro leta bo dwuma mu a an na me de mo akoboko we e na ko we na protect me wan na protect wo e me kan sem bia nkyere obi o me say apetwa ndem abuna tete no nte so no ne na ma aka no medama e kan sa agrada nte agrada emfa nko wim no mpetepete ne sei to so bra na me mo patim bra na me endo carrier no na o so be mpa no be gina wa na confidence seed na we ni nyina e fake nenu ma asem nko ba bia me ka kire mo because mo ntena ase ense obi enkasa wo so ba bi na wo te wo betena ase ebebo advert san krase ya bia ntema me twe me ho efiri mo ho no san krase ya bia no enu tira mu eduru ba bia munya aso na me nka bi ma mo no because me tena ase mu se me ntena ase o se mlebu from me kasa asem no kire wo sa ne o ma na mo ye no enye mitufo ho se obi adwuma amudi mo ne sisu no emmo amo na munyai man ka kire wo nya adwupan man ka kire wo Basta na adwere omutrim say ene obi nya enko attack na adwuma wo ye o adwuma the more na wo kwakwa attack sa the more na nipa no obenya odo the more na nipa manfo ko akwakoto ade no mu jimi ne munyai we mu sola mu se ena wosofo no wosofo o usu bempa onye sofo maka me se ka biem onye obia usu bempa no onye obia o memani me ka kire mu ne mu ha usu bempa no se ma akodi usu bempa achi kama akoto e kan se abo akokɔ abeye akokɔ asum akokɔ se medi usu bempa achi kama kwa akoto e kan se ahwehwe abesim dem na makanche e wa ahwehwenim e de sunsun ba be wuram na o matie me mako transfer usu bempa o me usu bempa maka kire so be wale by force awale nda hu hia me ye pa yero ho na wale so for peto akese eto akese so ne o ubetu akwa yiye bi artificial ho yero pa wale na oba no mekanya semfa nto tirim oda anadwo a oba ne kanya semfa nto tirim osofo atwempena atwetwe apena osofo a watwempena atwen toto wu ni twe omutimi engenge tibe gina life ekasan oda ho kwa asofo no di wadi fala sofo no di wadi fala maka jo say bodua na ngege da abre ono akoje free no krom da abre wa ukuta nda bia say na yero ho na kuta abusam ko boduma ya da aba I'm timid and ngege ndie mbabe ende ne career nketo ade maka akire wo menu mie no phone calls so ye oba bema no phone calls when be your last beef e social media we be your last beef e social media maka akire na wo wi a ujina dwon kra na be se che abusia me de waso ba so a me kan fo tap send e da ma yenya adepa ne mo adwumadie ehukuo wate ase ye mo ho dom se de be ya ewiase be hunu enwuma pa ye social media ye ka tem se munya social media ntokwa eni social media nkwase asem na mo ye no ne entra se ne enfa adwene ne ehunu se the way a ye be si ayede atoto ye neoma dadaba unexpected mbehume what is ana me ye me neoma me twetwe mo kra on say so mo twetwe ama lock ato mo so e wa agrada side aha se agrada ye tete be ma no nti me oba na ono to no so e gaga no a oba na obi phone course me na jai sa phone course no what is say na kinsiri pra e ka tell say by the time obo finish return ordinary beba no me so me na jai phone course na nkrofo no mo share chiro mo kuma no obu ya me so life ne enhwa ade me menye small boy menye small player me international man and nti wiase e the team na mo mkwasa chire e group me life obi am control me me life obi am kan tell say we were life into jai na ko mu jimi na mu disisi wonom no nkurasefo asefo say etitirofo kan say oh yes ro ye e group mu etitirofo wo enyasafo no mu ntimi ntumofo na mu jimi ekrompo de echine bin mo jimi sine bin na de wo so mpa so nim betwitwi bin e bin a aka say awo yi mache siasema akwa opanyia si Ghana wo hwe man ye wi nanka ye bu nanka hwefo a ye mfa nka me se wonya nyame ni pa na nkrofo no ntia ase de a mungwohye po no so mpa no mo brands ne me ka kire mo wo so mpa no mo brands ne me mo brands ne mbapa se mo mo se mo na mo bra
Mapa mo na mo bra mo na mo bra no usu bempa na mo som na me usu bempa mo bra ansem mi me tabro chim da me ka bapam kudu Ghana som da me ka bapam da me fie bapam me say ye project akese wo usu bempa na so nda akrontimi nsibi asiafo obi onza so nda ono abobra san adwenpan obi onza so nda no ono me se me hu nya so usu bempa maka kire mo me ka kire me hu nya so usu bempa because ono kura wanyi no mpa ne ba bi kura nkotra na enwene ho abusia be san hia anwumre peace out.